Haya bas katugiye kureba agafilime kacu. Wewe no filime mwo go short movie. Ya filime iba ari ngufinya igahita irangira nziza cyane. Akarero sasa agafilime k'abana ndetse n'abantu bakuru bafite stress. Iyi filime ni nziza. Abo ati nawo nzazana filime y'ikiwani. Je wumva nitwa Teacher. Abashimena bose bamaze kwa subscribe. Yara ko yanga utangiye n'umwana w'umukobwa yemagenda mu misozi mu rubura, yemagenda mu misozi mu rubura. Yara ko kageze hangaha yako kasase kumbe wawe uko yacaza gatayari. Yara ko kangaha cyaratatse nuko dufite tuyitangiye. Yara ko kangaha cyaje nuko kiye cyaje. Yara ko kangaha umukobwa yageje kwirwana utayari iteye icyuma kimushyira ku ruhande akagase tirika nze nkubage reka nze nkubage. Yara ko gasase umukobwa cyagiye kuza kagishyiramo yagishyizemo no hasi. Iza kweko tanye n'umwana w'umukobwa niruko tuyitangiye bafinye ubwo mwe bugufi bafinye mwe bugufiya reka kagiye kureba ku ruhande abona hano bameze nk'agatente. Oya sasa ngo intwaro cyari cyazanye ikigabo ese yifata bimwe bahise ngo iki bahise Sintel mega shot nziza cyane. Kwebwe no gukora subscribe tsikwe no ukazogera ni ingenzi yakwereka sasa tubiyo birangiye ibyo byarabaye. Inkota ifite amateka mabi. It has shed much innocent blood. Yemeriye amaraso menshi y'inzira karengane. You're a fool for traveling alone, so kushaka ko wasinze kugira ngo uzanga uri wenyine ugende urugendo rwenyine. That's still flowing. Kwa rwose ufite amahirwe kuba ugifite amaso yakitembera mu mubiri wawe. So urakoze. Bityo rero to the land of the gate. Iki cyakuzanye mu butaka ku marembo y'ubutaka bwa Gate Keepers. I'm searching for someone. Hariho ni munda higa. Someone very dear. Ni umuntu se wawe ukunda. Spirit. Cyangwa se n'umuntu mwamuhuje roho. A dragon. Murashaka dragoni. Arakwereka aho ngaho. A dangerous quest for a lone hunter. Rwose uko no gushaka gutera ubwoba. Umuntu w'umuhigi nkawe wenyine. Aho sasa ataye kumubwira amateka. Yewe niyo dragoni buryo byagenze. Abadisi umukobwa. Umukobwa kaje hano ku ruhande. Kaje hano ku ruhande. Gutahangaha zose zarangiritse. Kagiye kumva hari icyahonze karazamutse no hejuru. Kagiye kureba disi basanze ari akadragoni gatoya. Umukobwa yagiye kureba abona kari kakomeretse amaraso yarimo aratemba. Rakabonye undi muntu uzi neza Simoni gasura rwose neza birasa. Simoni neza Simoni zaza yagizanya ruguru. Hey, shh. We're almost done. Babyatunganye nakuvuye. Sit still. Tuza. Idisi barakwereka. Umukobwa yaje kwita ku kadragoni. Yaragafashije asanze kakomeretse. Yaba barakwereka hangaha. Gahunda ubu ngubu ni ukuryama. Yaje ukaryamisha. Yariboneye mushuti we mushyashya. Gafime kagiye kuri bamenya na Jafenge. Yaga sasa mu gitondo. Arakwereka. Mufate. Yakwera sa dragoni. Nirukanka n'inkoko. Yarimo birirukanka. Yakweka hangaha. Umukobwa yageze hangaha. Ageze hano. Skills. Yakwereka kumbe ngiye kubona abona inkoko nuko yamanutse. Sasa kwega Dice Dragoni nayo nuko yaje. Barakwereka ngo gene Dragoni ngenzize mu kiri. Barakwereka sasa hanga kumbe mushuti. Mushuti yaje. hano ku ruhande
Nakwereka yose ibyishimo birahari. Ibyishimo birahari. Nakwereka kumbe aho ngaho hari icyazaga cyaragahutaje. Akita skills. Nakwereka disi. Nagejeje kwirukanka. Kaka dragoni. Nagejeje kwirukanka kumbe hari icyakazi cyahise kikajatira. Nuko cyahise. Disi barakwereka. Uko yatarukanye na mushuti. Tayari nawe bamushyiramo. Nawe kimushyiramo. Kweka mushuti nyuma yuko amaze gukira nuko yagiye ntacyo yakora. Nakweka umukobwa yarabirebye ntago yabyumva. Yahise afata umwanzuro. Yafashe umwanzuro. Nakweka sasa yagiye guhiga mushuti. Yagiye gushiga mushuti wiwe. Nakweka yazamutse imisozi. Yagiye guhiga mushuti wiwe. Yazamutse imisozi. Burira buracya. Agiye kureba mushuti. Nakweka no mu butayu hose urugendo ntigwahagaze. Komeje urugendo. Agiye kureba ahantu mushuti baramujyanye. Barakwereka umukobwa yakomeje kuza ngaha mu nzira ahuramo n'ibibazo. Barakwereka ngaha kiramwataka. Nibyamuca intege. Yakomeje urugendo. Abadisi yageze yarananirwa. Misozi yaratereye. Mujye mumenya kunamba ku nshuti zanyu. Ko hari ikibi cyakuba ku nshuti yawe kandi uhari. Ariko umukobwa yakomeje urugendo. Yanze gucika intege. Ahubwo sasa no mu butayu. No muri neje mu rubura. Hose yarahagenze. Kageze ahantu yageze mu rubura. Kumbe kugenda hamwe twatangiye filime. Nuko tayari. Sasa kweka yamabwira inkuru umusaza. Yasanze mu gatente. Ndabyumva neza. Aho sinzi niba nzijya mbikora. Nakweka muzehe. Erena niryo niri. Reka wahageze gaburaho gatoya cyane. Dragonland Sintel. Rwose uri hafi cyane ya Dragon y'ubutaka bwa Dragon. Kurenza uko ubitekereza. Koga wakise Sintel. Ari no izina rya filime. Reba nakweka hangaha. Ari kiruhango cyari kiri ku mwenda. Yagishushanyijeho. Cyagishushanyijeho igiti cyari kiriho. Dore ngiki hano ku ruhande. Umukobwa yageze ku butaka bwa Dragon ako ntabwo yari yakabimenya. Nakweka yaje hano ku ruhande. Abona ubuvumo. Yinjiyemo. Pora. Yinjiyemo. Nakweka sasa nga Dragon yari iri ku meza. Hari kidragon cyari kinini. Gisa na Dragon yamutwariye mushuti yarakibonye. Yari kiri ku meza. Agiye kureba ku ruhande. Abona hari igihari. Hari icyo yabonye. Nakweka kiri ahangaha sina habari. Nta kintu kiramenya. Nukamanuka ucece mu gace. Yageze ahangaha disi yaje kuhabona mushuti. Yabonye mushuti. Kumbe kamubonye karasakuje kumbe kangaga wabagaye nyina atwika coma. Umukobwa arakwepa. Akwereka nuko kaciyeho. Nuko kagiye. Yaba koga sasa hanga nyina mugomba kwisobanura. Wenda urubyaro rwe ikintu muri murakora. Ushaka gukora urubyaro rwe. Disi barakwereka. Wes Kenzi. Yaba koga sasa hanga nyina aracoma wapi? Umukobwa arakwepa. Uraje mbone. Nakweka sasa ngaha gahunda ukwirwanaho. Nakweka karagitera. Sintel yateye inyamaswa. Nakwereka umukobwa yagejeje kuhunga. Wapi? Ntaho ujya. Nakweka sasa ngaha tayari. Zaramanutse kiramabuka tayari. Hejuru yiwe. Kimubonye disi cyagize impuhwe
Yarako umukobwa yamuzamutse baga ashyiramo kwe kagishyize ku ruhande agiye kukirangiza kumbe agiye kureba disi ubona nawe ugifite umutima mubi abonye nta mutima mubi wacyo abonye ko ibyo akoze atari byo Skills kumbe disi Skills yewe wakoze Skills akweka yari yayikomeye yamukomerekeje Dragon yahoze ahera kera higa yaje kuba ari we yirangiriza akweka n'umwisura yatangiye gusaza ko Dragon yari yagenda ipfa isura yatangiye gusaza umuntu yatangiye guhinduka yatangiye kuba agakecuru kandi agakobwa gatoya habaye agakecuru isabonye ko ibyo akoze atari byo kuko na Dragon yanamubabariye yamugiye hejuru itumubabariye ako gasura kahise kaba kanibojya ako gasasa umukobwa nawe n'ahantu yari abari bari hatangiye kugenda hangirika Dragon nuko yaciyeho gasura kahise gasaza yaka gasasa anga no guhunga ndagiye gasasa akwe kangaha umukobwa yaracitse ibyo byarabaye birarangira Kadisi yaje hano ku ruhande aricara abonye ko ibyo akoze atari byo kugira ngo uherekeye uhiga ikintu bikangira ari nawe ucyangije birababaza umukobwa yarababaye ariko yababaye nta kintu yakora kagasura kari kashaje arahindutse arakakobwa k'imyaka nka 17 kaza kagira nk'agasura k'imyaka 35 Kadisi nyuma ibikoresho byose yifashishaga mu kurwana yatangiye kugenda bishyira hasi yabonye ko nta mpamvu yabonye ko yangije umukobwa nuko yagiye yewe mbaga nitwa Teacher arakuya sasa kumbe mushuti yarakandi Dragon yari yasize Dragon kasigaye aho ngaho yakabujije gatesheje nyina agafilme yako nuko kagenze nabashimiye twari turi kumwe twese mwese murakoze cyane ariko wibuka gukora subscribe ndetse ko no ukazogera kugira ngo tuntu twiza nk'utu tujye tukugeraho tugereye igihe YouTube channel yanjye bayita VJ Teacher Vanaja Tana Chanara ora subscribe ngo tuzi twiza tujye tukugeraho nk'utu ngutu ndabashimiye amaze bose gukora subscribe for one to wake me one ujye mukora n'akantu ka share gakaburemo so when you need all that comment umenye neza nyine icyo kongeramo ese bimeze bite muri comment niho menya neza ibitekerezo byanyu ibintu mwabyakiri muri comment ugira ikintu bivugaho sawa ciao ndabashema twari turi kumwe mwese sawa bye